Poštovani posjetitelji, pozdravimo jednim velikim pleskom naših sugrađanina Domagoja Begovića. Domagoj je član Živu Vitku kluba Lihovske rode. Ujedno naš vjerni navijač, državni prvak gdje dođe zredeno je slav naše medalje. Živo se Domagoju. Domagoj želi da se povroči po životu i naravno svetskom prvenstvu u Kazahstanu. Još jedan veliki plesak za Domagoja. Whoa! A pogledajte, vratar Čuvavi, broj 12, Kovačević.
ništa.